Mizoram le Assam inka ramri bulnaya buaina oma sarkar lai pui Ministry of Home Affairs chu ain rota a voin October ni som pakwa hian Union Home Secretary Hovin State Pani Chief Secretary te anin bedon ani Assam le Mizoram in rina laya buaina chungchanga hian Pathian ni khan Chief Minister Zoram thanga kai shwain Council of Minister anthua Mizoram chung mun thum thinglun sai ha pui vi le vaireng te Assam sarkar hnuaya district thunei tu telamin buaina anron siamani tin Assam sarkar chu boruak monom siam thoi tura base ani ti ansoyani hemin huwa Home Minister in thuthar thedar tu te akomna ramrishula buaina chin felani theinan Mizoram le Assam sarkar anin doreng thule Ministry of Home Affairs a po diglo taka Assam sarkar in ma alak dan chu report ani to ti ansoya MHA point Mizoram sarkar thuthen tengai poi moin voin ni som pakwa tha som sang ni som ni chomadar so pakhale chan ve hian Union Home Secretary in Mizoram le Assam Chief Secretary te video conference ani puidon ani anti bokani Assam ram chunga kong puidan ani awangin Mizoram mamo ele barle ni tincha khai thil dangte aron lu theiri loti Home Minister chuana soya Thenom State dangte atangin mamo abikin LPG le oil lalu tura malak ani ti asoi bokani Home Minister Troyom tu Chief Secretary Lanun Moya chuang ngo chuan nitin mamo zualbik hi Tripura le Manipura tanga lakdan tur ngai tu ani lain ti fel le paltlang tur neu neu awm ba ka aphurna kalkong athui thama then khat chu helchet na wanga harsana te po om theyani ti asoya ma se sarkar chuan mi puiten harsana lutuk an tolo na turin theitop chuin ma ala ti asoi bokani Home Minister in zona chandanin October ni som pasari jana vaireng tele Lailapur lammi te inepna Lailapur lammi pakhat thianga Assam TV News le social media a thu thedar chu adigloti asoya ama hi Nazimuddin ni in athilova Silchar Medical College a enkol me kani ti asoi vaireng te lammi pasarin hliaman tuara anjinga paruk chu damdo in lupo ngai lo hliam te naw ni in pakhat dangmal som ki makum som thum chu anat dewa wangin scholarship damdo ina enkol tura lak ania ama hi thalama pana anunna tana hlawom anilo ti report andong ti asoi bokani Home Minister Soidanin Bihar MLA in thanpui nei tura Mizo Ayar Company somvel duty tura anron din lain company pariat chau antir theidona October ni som pariat pathian ni kha ankal chu hun turania voin chuna badal pura tangin anmani tan bi ka tlantir rail manga an duty na hun hi pan turan ni Assam lama road block aw me ka wangin Council of Minister chukhom chuan kalui chia angai lova kalui ta se Assam chung konglaka anmani lo tong tu anom chuan an ne anga anti let ve anga yanga buaina dang om pal theiania boruak tha aw ma chuan kalri lo mai se a tha ni ti in an soi Bihara hian an kalwang ti hi thuthluk na om chia lova boruak tha aw ma chuan kalna chia Mizoram sarkar chuan angai lo an ti ani Home Minister Troyom Tudang Mizoram IGP LH Sanlian Soidanin tu hnaya ramribula boruak omawang hian bairabi le kan huna police platoon khadda belania thinghuna thlam hala wanga boruak asan lai ni lala khan police platoon khadda hal ni in tuna chuan company khatmi somsari palivel anom meka IGP chuan thinglun hi tun ma a ramri chungchanga boruak omngai reng lawani ti asoi DGP in angai poimo thule anmo sang po apek zel thu soin drone thlengin an pea tangkai takin an mang ti asoyani kan panalai de unia kan hriata chuan kanin da bil zelani atibok Home Minister Lalcham lian chuan Mizoram chin chu sarkarin theitop chua vena tumti in tun hi zofa te kan zawaya tanrual hunani ti asoya Assam nena in rina lama boina omme kai hnoi kong andana wanga ni tin mamo Mizorama lut lo chungchanga te mi puiten sarkar hmalakna troyom turin Home Minister hian angen bokani mi puiten harsan na kanto kani poin ramle nam thil ani ti sia lo tor ram turin Mizoram sarkar chuan an ngena tu main mamo bak chebrel lova sem dam riru puchunga kan hun ton mek te phei khairwal taka kan ma chontlan theinan kanin ngena ni atibokani kan hun ton mek chu tu main mi mal emo polanga ham thanna lak tum lo turle sarkar hmalak na ti thuan obzonga mala lo turin an ngen ti asoibok miram chu sakkan tum anilova kanram chin chu theitop chuwa ven him hi sarkar chuan atumani Mizoram Home Minister hian atiani
heng thu hi pathian ni som pariat October sang ni som ni chonua aizola thu thar thedar tu te akomna asoyani Mizoram sarkarin ramri chin zirchiang tura adin core committee chuan an zirchian na an la hrual mum lowa sarkara report an la thelu lawani Mizoram Home Minister Lalcham Lianan thu thar thedar tu te akomna ramri chungchang chu thilhar satakani tiin sarkar masa hunlaya asam nena inrina zophaya harsatna thlenchuma Chief Secretary kai soina hnuaya ramri zirchiang tura core committee adin chu alakal chhozel ti asoya an document mu thei te la khomin report mumal tak an siam huna hetilama ngai ventu NGO le political party zongzong tene la sai ho tura kan ngaya report hi an la pe fel chialo ni in kan thria atiani zona changin Home Minister chuan sai hapui vi chu Mizoram chung ani lo na a hria lo thu asoya Mizoram le Assam lama ration card nei kopte anom ba ka school te po Mizoramin adin ti asoyani ramri chin chungchanga Mizo ten lungrual na tak kan nei chu kumsang khajaria somsari panga inner line regulation manga puan kha ani ti soin hei hi political party zongsong chuan kan pom tlang vek ni in alanga achia lai turero engangin nge ti kha ala fel thei theilowani ati bokani thu thar thedar tu te zona changin Chief Secretary lanun moya chongo chuan JSC on inner line reserve in sarkar lai pui Ministry of Home Affairs a rotna anthon chu Mizoram sarkar chuan tha ati pui ti tu hnaya centera hian an soi ti asoi ramri chungchang sing fel tur boundary commission hi din nita se Mizoram sarkar in tranchan fel tak anei theinan document duang an la khom lo awanga Union Home Ministry ngen na po chang ha lo an ni ti Chief Secretary hian asoi Mizoram sarkar lam tranchan tur te dap khom tura core committee din hian atul nia kan ngai map te kan dapa lak zungzung thei ani lowa Survey of India mun deraduna te kan map du then khat pe chu classified document ni in Ministry of Defense a ho phalna la ngai te ani chung te po chu kan la a kan document mamo hi kan ti fel thokata core committee member ten anjir chiang me ka ramri kai hnoya order sang tele mepa akal dan te chutin tuna kan document nei mek te ne na ain zul dan le danglam dan te sang khajaria somsari panga boundary te ne na line kal dan tur te thui chian me ka ni Chief Secretary chian ati ani felfaka tranchan tur an nei kim thei mai lo awangin Home Ministry atanga Mizoram sarkar comment aron dil po chang mai lo an ni thu te tuna chuan JSC in rotna siamang hi state sarkar in tha ati puiti an thon to thu te asoyani